Unong yalam ka Kongres uba Roni V Lingdo haka khat khanai tarik jamang ahja paulai uloong bagajala Meghalaya kalong ka badanbok banyo bahak kam haduk praposan persen na ka benta ki jait benriu trai jala uloong bahap long ki bahusyar namar yo bakan kata kala penban banyak ke ba shule shongshin trai di tang gejala jum kapayo reservation haduk praposan persen untan ko gejala Dini don bok, pat pinapek ha umjudon kano ka reservation policy kepada long ya kajai benri. Pinapek kalong baik ya ka yang katu ka community, la menok SC, ST, OBC. Di hangi kalong dah kajai benri tu. Tekan umdan kum kata kaba kipai ba jeng di bencete ba kandon kejingle siliang kanon. Umrong koi ko bang Angin haplong ini haplong siar ban anda don balik cukup ada ki ong balik hadu prapusan persen pi don reservation telah menunda ban kejingma ka bungila penduduk si tenda yang saupo khatsan nomor pi yang ni kejap birokrasi tu lada ni ku akan compete ya katu ka khatsan ru undan jekhan telah da pisim ta kamut nilai apa lah dek